ai bi point kaham Point kaham. acha ai bi tinio je Facebook pe keha Facebook o nung comment kheching ye tungmo ni je image no stock ni kheti mo chongnu wo je abo bin profile ke pinky debor ma hinge soi tikna hinke bongsaung rinky ne sorry rinky hinge hinke nu abono ordin upai hane ai bi No paha miawo. Hinke kau ke bos no sung ni mo ke abo rinky debor ma hinge je page ke mo bongsaung ke boro soi I also belong to Riang community heta o confusion to ke have fake account me ke community matter ke yar wo arpo je bong profile be ke tre ke hani photo ke ni mo ke yo ma ke ke no aro comment ro soising to mon wo ang yak mang ya hinge be photo la sin no mo ya ke ma ke te mo abo ba ma be ke pun chi ma be ke song thami Mia se miawo. Ani photo angke bono ani mane ani bingni picture bingni video picture bingni khango Anjali Riang hiri miska sister Anjali Riang hi hinga ang saha bole angya bo angya bo angle bosi ake laga sniama ni budike ta suidi hi hanake aro ke bungke ano unthale nung ma ni follower no nung nai sle mi de are abode yale hi ang samoke boleh si Anjali yang jenung rimo abole angya angle bosi inke nung tregahan without any permission sara prai nung ani video rofo nung upload kiok mangba we hangke inke nung to ano allow sa ina nang nai permission sa nang nai nung tingo inke buwa bo laya inke mi ake direct kodha 1 ghonta pore ke attitude girl smart girl hero hintang ja Inke abo po bung dile dekhale sia kauno ha nai dinna no aro kang sipi hare nung mangbai budi simya no bakunu ko hamya sayale plus nung sibus niya inke nung profile picture mo ke bruini inke abo po picture profile picture ni bini msingon details sang nai mala sara bruini hazar bruini alada abo inke je abo page le nung actually aro je bung post kemni ni ke ha photo thoyang are kete bo ha nai ne ha ni saung thoya juda actress ni social media influencer ni singer ni bung photo lai post kemno abule aro ni kim singola kya su ni nung kya su no post ning mo de tong aro nim singo ang sning mo le mnele ang pa nanim singa nai bo nai jaya do ala sala samaya arpo ang ai ni je rimo aro cha yang thanang ke inka aro ni brio no po kya po sning mo kro yang inka po sa laga aro seta sunu bi tahale I also belongs Riang community ko bung inka you are really Riang belongs community ki nung mangbai ring ki debar malu sipi inka abo tumanu ma bo bike khamya kok sahiyo ang bung abo ring ki no sisninga bung no sipos ningya even profile to fake se yang are ka nai ne ha mana ni jibono po kau saya mi ase ang reply rimo ke without any reason mungkin ni photo by ni photo na thep ha ye post ke tom sine yes fake na koi mana mong hame khini nai mi ang no inge tre ke ha ka bungje aro photo post ke te mole any mahasu nai me ama mchang ama photo ro le abu jam ro post ke se kau chai ama no inbox au samro le tong to emne to je po video bini video upload ke ani mung so siditung description Mana no indirectly mong hamya thefani nai to mine yes abo try ke tom no habo inke nung bono to ya to fake account inke Facebook of ke sudo Facebook ya fake accounts damlo totally illegal se inke bono to ya ni audience ni supporter inke jo to khubo to ni subscriber no bo je abo report khenma abo page no report khenma immediately abo no take down khenma bo ye nung jo to takhum khurau no ma kok chamchu bo ringki debar my account no report khiye abo account no so khene ma hiya abo ang bro ani joto ani chini followers no ang joto no mane ang samchu je report kheto na ro hingi jodio se bung abo jodi report kheto take down nai hingi thau pia bini sakale ta o puila ba hinken nung bono masu legal action la ne maro de chong ari ke ta ola ya ke jodi se bung thau ya thagan tong ke bis kawra ole masu step la ne maro de chong Jodi bung thak ya thak yang kele step lanai jodi thak kele hamuna mane bokini first and last warning ha indirectly ancha inga bi ke bar kha cha nakna takuro nong bodi ke se ke hani Facebook page fake account be ke tre juda ni mungro no actress oni singer influencer oni mung no to ya hamya ke tong inga bi bar ke kha cha ha nong no malai pnai te ke ha video okay